Predstavljamo prelepu petosobnu kuću u Futogu, u mirnoj ulici, na većem placu, kompletno renovirana kuća i prodaje se sa kompletnim kvalitetnim nameštajem. Iz hodnika, koji je prostran, ulazi se u kupatilo sa ležećom kadom sa desne strane. Pored se nalazi još jedno kupatilo sa tuš kabinom. I odavde iz hodnika se ulazi u veliku spavaću sobu. Plakar od zida do zida, kvalitetan krevet, PVC stolarija sa komarnicima i odavde ulazimo u predivan dnevni boravak koji je povezan sa kuhinjom, trpezarijom i velikom terasom. Znači, dnevna soba, kuhinja i trpezarija čine jednu celinu. Na sredini kuhinje je šank ostrvo, kuhinja sa svim potrebnim tehničkim elementima. Evo da vidite koliko ima prostora za višečlanu porodicu. Ogroman trpezarijski sto, predivan dnevni boravak sa pogledom na dvorište i izlazom na veliku terasu. Inače, kuća ima kolski ulaz, pomoćne prostorije i tavan koji nije dovršen za stanovanje. Postavljena je PVC stolarija, izvedeno grejanje na gornju etažu, ali treba prilagoditi, otvoriti stepenišni deo, postaviti u stvari stepenice, pošto postoji otvor, postaviti stepenice i povezati prizemlje i tavanski, odnosno potkrovlje. Ovde iz trpezarijskog dela, odnosno dnevnog boravka, ulazi se u 3 spavaće sobe. Sve su svetle, sada su spuštene roletne, imaju dovoljno svetlosti, a ništa nije previše ni osvetljeno, niti mračno. Master 021 nekretnine 064 6432 338. Pozovite da organizujemo razgledanje ove stvarno predivne kuće sa fantastičnim dvorištem, gde bez problema možete napraviti bazen. Imate i garažu, znači ima 2 kolska ulaza, to nisam naglasila. Jedan je direktno u garažu, a drugi kolski ulaz je povezan sa ovim ulaznim delom. Master 021 nekretnine 064 6432 338.